Papaya. benshi ntabwo twari tubizi ko Mutoni Asia yaje kuba rwose yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamaze n'iminsi nta n'ibyumweru bibiri rwose yari amaze mu Rwanda. Slim Jesus. Nagize gutya ndi gutambuka ku rubuga rwa TikTok ngiye kubona mbona video yiwitwa Asia, Mutoni Asia ari gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi nimba iyi video muri kwireba neza, mubanze muyirebe. Benshi ntago bari babizi, benshi ntago twari tubizi ko Mutoni Asia yaje kuba rwose yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamaze n'iminsi nta n'ibyumweru bibiri rwose yari amaze mu Rwanda. Gusa ikintu gihari nuko yakinnye filime nk'uko yari yabivuze, ashobora kuba yarakoze agafilime kiwe, ariko rwose Asia yaje kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu marira menshi. Murabona ukuntu yagiye yambaye, murabona abana biwe, abana biwe rwose uko ari babiri, nago nabuze ukuntu nabahidinga. Uyu nguyu rero ni Asia, murabona ko Asia rwose biragaragara ko rwose yagiye n'amasaha yamusize, kandi subireho kaka blur kugira ngo birusheho kugenda neza kuri bano batoto, kuri bano bana beza cyane ba Asia. Asia rero kuri ubu ngubu rwose yaje kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we n'umugabo we. Urabona ko umugabo we hano yari kwifatira agaselfie ka nyuma, ndetse na Asia ari mu marira avuga ati mana yanjye, ubu ngubu ndongeye ndabasize ngiye kubakumbura. Ni mu gihe rwose avuga ko ngo byamugoye kuba yaba ari wenyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yabaga afite irungu akihagera, ariko ubu ngubu rwose Asia yongeye kuba yafata rutema ikirere, yongeye kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi muri komenti bavuze batese ko asubiye bakegwa n'umugabo hano arimo arasunika abana batwara ati twigendere, ndetse na Asia amuri inyuma ati dore hano urabona ko Asia arimo arasezera umuryango wiwe rwose, abasezera ati rwose nzabakumbura n'umugabo we nguwo rwose. Murabona rwose byaramarira mu gusezera Asia. Uyu nguyu Mutoni Asia ubwo ni mabuja wa Yakamwana niko bamwita. Asia rero kuri ubu ngubu yaje kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atamaze n'igihe kinini, atamaze igihe rwose. Mutoni Asia yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu rwose yongeye kwisubirira yo iwabo w'umugabo wiwe, cyangwa se ubwo numva n'ubundi yasubiranye n'umugabo we, bose byose hamwe niko navuga. Murabona ko rwose ibintu bimeze neza, we n'abana biwe. Yagiye mu ibanga kuko nk'iyi video yasohotse ku munsi w'ejo, urabona ko nta n'itangazamakuru ryari rihari rimuherekeje, uretse akavideo nabonye k'umuvandimwe we yari yapostinze ku rubuga rwiwe rwa TikTok. Ku rubuga rwa TikTok yiwe niho yari yabipostinze kugira ngo agaragaza ko bamusezereyeho Asia. Turebe kano gato ndi gukora hano. Yes okay. Cyangwa failed finance. Okay, twikomereza gutya nibyo fresh. Yego, nuko rero uyu ngo ni Asia, mwabonye ko yaje kuba yasubira. Ni mu gihe rero ejo bundi yakoraga ikiganiro avuga ati ngo bimwe mu bintu byamugoye ngo ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo aricaraga ngo akabona ari wenyine mu rugo, akagira irungu, akavuga ati ubuzima buzagenda bute. We yanitangarije ko yigeze no kwahukana, ariko bagarukira aho ngaho rwose birangira rwose atacyahukanye. Ndetse ubundi Asia tuzafata umunsi wenda dukore live ku buzima bwe muri Amerika, turebe ese imeze bite, tuzanamuvugisha buriya nadukundira. So rero Asia yahishuye ngo ingorane yahuye nazo nyuma yo gukora ubukwe.
n'umugabo utuye muri Amerika. None ubu ngubu yongeye kuba yasubira muri Amerika mu gihe gito yamaze inaha rwose. Umukinnyi wa filime Mutoni Asia ukunzwe n'abatari bake muri sinema nyarwanda yahishuye byinshi byamugoye akigera muri Amerika ku mubano n'umugabo we Uwizeye Mohamed baheruka gukorera ubukwe rimwe nako baheruka gukorana ubukwe. So ibi ni bimwe rero mu bikubiye mu kiganiro bombi bahaye abakunzi ba filime za Mutoni Asia. Baganiriye ku rukundo rwabo ko babanye ndetse n'uko umugabo we amufata mu mibereho yo muri Amerika, ko yigeze kumubuza gukina filime n'ibindi. Mutoni yakoze ubukwe gusa ntiyifuje ko benshi bayimenya ku mpamvu ze bwite. Yavuze ko ngo atigeze atekereza ko azatura muri Amerika, ariko ubu yasanze nta yandi mahitamo afite agomba kuba haba, gusa ngo hari byinshi byamutonze birimo kwirirwana irungu, kubaho atari gukina filime n'ibindi. Ati mbere sinakundaga muri Amerika, ariko ubu nahisemo kuhaba nubwo nirirwa nirungu. Umugabo afite akazi guhera saa 10 za mu gitondo akagaruka ninjoro. Nirirwa mu rugo njyenyine, n'abantu mvugisha n'abantu baza kudusura. Ibi bintu byarangoye cyane, Imana izamfasha ime abana benshi nje mbona abo tuganira. Mutoni yavuze ko umugabo we yigeze kumubuza gukina filime, amubwira ko agomba gushaka kandi kaza akora akava no mu biganiro byo kuri YouTube. Ibi biri mu byababaje uyu mukinnyi wa filime kugeza ubwo yifuza gufata indege akigarukira mu Rwanda. Ati noneho ikintu cyatumye mvuga ko ngiye kwitahira nuko namubwiye ko nazashaka kamera nkatangira gukina filime. No, icyo gihe yarambwiye ati ibyo bintu byawe ngo ni filime ugomba kubihagarika, simbishaka, ugomba gufata inshingano z'umugore ugatekereza ko hazaza hacu, ibintu bya filime simbishaka. Mutoni yavuze ko ibi byamubabaje cyane, yibaza icyaba kibiteye, agera aho yifuza gusubira mu Rwanda. Gusa nyuma y'igihe umugabo we yamusobanuye icyatumye amubwira kuri Uwizeye Mohamed asobanura ko yakoze ibi ashaka ko uyu mugore abanza akamenyera ubuzima bwo muri Amerika, kuko yiyumvaga nkaho akiri i Kigali aho azajya agenda akamara umwanya munini yagiye muri filime. Umukinnyi wa filime yatanze ubutumwa ku bantu bafite abo bakundana baba hanze y'igihugu, abamenera ibanga ryamufashije kubaka urukundo rwe rwana Uwizeye. Ati gukundana n'umuntu mutari kumwe biragoye kubera ko bisaba kwihanganirana, kwizerana bikomeye, hakabaho no kwibukiranya ukundi abayeho no kumenya amasaha mugenzi wawe abonekeraho ukamwereka ko umwizeye no gusaba imbabazi aho wakosheje. Uwizeye Mohamed yunze mu rya Mutoni avuga ko abantu bagomba kwikuramo ibyo gukundana n'abantu bo muri diaspora babakurikiyeho amafaranga. Mutoni Asia y'imyaka 29 amaze kugaragara muri filime zitandukanye zirimo Gatarina, Gira Amata, Intare y'Ingore, Seburikoko, Steamed, Cross Chapter yo muri Tanzania n'izindi. Yahishuye ko ngo hari filime yise Visa ari gukora afatanyije n'umugabo we Uwizeye Mohamed igaruka ku buryo batandukanye abantu bakoresha igaruka ku buryo butandukanye abantu bakoresha bashaka uko bajya muri Amerika, i Burayi n'ahandi. Kuri ubu uyu mukinnyi wa filime yatangiye gukora ibijyanye n'ubushabitsi bwo gucuruza ibyo kurya, cyane cyane abakeneye ibiryo byo muri Afurika baba i Portland, Maine. Bivuga ko Asia Mutoni yasabwe akanakobwa kuwa 30 Nyakanga 2022 indi mihango y'ubukwe yabereye muri Amerika aho Uwizeye Mohamed asanzwe atuye. Ubwo urumva Asia nyuma yuko asangije abanyarwanda urugendo yaciyemo, imvune yaciyemo mu rugo rwiwe rwose, nyuma y'ibyo byose yaje kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gihe kinini, nta gihe giciyemo rwose, yaje kuba yasubira. Mwabonye video rwose, mwabonye video yiwe ari gusubirayo, ari kujya muri ari gusubira, ubwo ni muri ari gusubira hera, mwabonye video ari gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika makuru toto yes yego. Ubwo rero nyuma y'imyaka 4 agiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukinnyi wa filime nyarwanda Mutoni Asia nibwo rero yari yagarutse mu minsi yashize, yakunzwe ukaba yarakunzwe amafilime menshi. Rero yaje ubushize yaje agera mu Rwanda saa 7 z'ijoro, ubwo ni tariki ya 18 Werurwe 2026, aho ari kumwe n'umugabo we Uwizeye Mohamed n'abana babo babiri. Akigera ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Kanombe yakiriwe n'abantu benshi, inshuti n'umuryango barimo na nyina mukubise amaso agasuka amarira menshi
kubera ibyishimo byo kongera kubona umwana we nyuma y'igihe kirekire. Asiya wamenyekanye nka Gatarina, izina yakinnye muri filime ye bwite yitwa Gatarina, yakiriwe na bamwe mu bo bakinanye muri iyi filime n'abandi bakinnyi ba filime nyarwanda barimo na Nyambo Jessica. Muri 2022 nibwo Asiya Mutoni wari umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanze umugabo we. Muri 2023 nibwo bibarutse imfura yabo. Mutoni Asiya y'imyaka 32 yagaragaye muri filime zitandukanye zirimo Gatarina, Gira Amata, Intarengore, Seburikoko, Stimedi, Cross Chapter ndetse ni Cross Chapter yo muri Tanzania ndetse n'izindi. Ubwo rero no kuvuga ngo uwo bita Asiya, reka tumusoreza ahangaha, dusoreze kuri we mwumvishe ko kuri ubu ngubu rwose yaje kuba yasubiye muri Amerika. Ubwo urumva rero abo yagiye hari iwe yavuze ko ngo aje mu bukwe bwa Kibonke. Urumva we yagiye adasuhuje, abavuga ati tuzanana mu kimwe gitaha, mwihangane. Ubwo Asiya yakomeje yigendeye, yasuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.